वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चेनेल। मैं अनामिका आपनालोक सकलोके मोर यूट्यूब चेनेलলৈ पुनरबार स्वागतम जनाइছো। मैं আজি दिनटुत की करूँ की नकरूँ सकलोखिनि आपनालोके शेषरলৈके चाइ থাকিব। मैं আজি बनाम गाहरिर मांस आरु रंगालाउ लगत। तेनेहले भिडिओटु स्टार्ट करूँ। बनाम गाहरिर मांस आरु रंगालाउ। केराही गरम हो गल। एतिया याते अलप मिठातेल दिसु। तेलखिनि गरम हो गल। एतिया काटि लोৱা पियाज जलकिया आरु अलप जीरा गुड़ी दि दिसु। ভালদৰে ভাজি ললো। ইয়াতে গাহৰি गरम কৰি লোৱা অলপ ইয়াতে অলপ এতিয়া জলকীয়াৰ গুড়ি দি দিছোঁ। মাংসখিনি হ'ব আৰু আলু চালু গলি গ'ল। আলুবিলাক গলি গ'ল। মই এতিয়া ভাত খাম।
কৰিম ঘৰতে কেনেকৈ চুলিখিনি স্পা কৰোঁ চাই ক্ৰীমটো ক্ৰীম এতিয়া মই মূৰটো অলপ ভালদৰে চুচি লওঁ মিনিট হোৱাৰ পিছত মূৰটো ধুই দিম মোৰ এতিয়া 10 মিনিট হৈ গ'ল এইটো বান্ধি থোৱা এতিয়া মই মূৰটো ধুই দিম মোৰ ধোৱা হৈ গ'ল
উঠাৰ পিছত মুছছোঁ দেই। ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আজিলৈ বাই বাই, লাভ ইউ অল।